Med je jedan od najcenjenijih prirodnih proizvoda predstavljenih čovječanstvu od davnina. Med se koristi ne samo kao prehrambeni proizvod, već i u zdravlju opisanom u tradicionalnoj medicini i kao alternativni tretman za klinička stanja u rasponu od zacjeljivanja rana do liječenja raka. Tradicionalno, med se koristi u liječenju očnih bolesti, bronhijalne astme, infekcija grla, tuberkuloze, žeđi, štucanja, umora, vrtoglavice, hepatitisa, zatvora, parazita, hemikalija, ekcema, zacjeljivanja čireva i rana i koristi se kao hranljivo sredstvo. Poznato je da sastojci meda imaju antioksidativno, antimikrobno, protuupalno, antikancerogeno i antimetastatsko djelovanje. Mnogi dokazi upućuju na upotrebu meda u kontroli i liječenju rana, dijabetesa, raka, astme, kardiovaskularnih, neuroloških i gastrointestinalnih bolesti. U zaključku, med se može smatrati prirodnim terapeutskim sredstvom za različite medicinske svrhe. Postoji dovoljno dokaza koji preporučuju upotrebu meda u liječenju bolesti. Na osnovu ovih činjenica, upotreba meda na kliničkim odjeljenjima je vrlo preporučljiva. Dragi prijatelji, ako vam se ovaj video dopao, lajkujte ga, pretplatite se na kanal i pošaljite link ovog videa i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam!